Namar ka jingthut akaliang kabor mariang. Namar ka jingyai hab uslap menta lajan sitiyuk tam AA. Nakaliang ka Riboy Tourism and Environmental Development Forum. Harangkat bat kasaidan Socio and Cultural Club. Kalasim ya karai. Ban penkeriakno ya katarik ban pelong ya kanyang taser festival. Syaka sipo bat kadwi tarik ujemang arjar katpra. Nakaliang ubak plilat diuso Presiden nyoka forum ula pentim. Balahap ban penkeriakno ya kitarik ban pelong ya kanyang taser festival. Kibalabu ban pelong nadu ka sau bat santarik ujemang Henry larai ban penkeriakno ya kitaring. Namar ka jingsa pentut aki bor jong kamariang. Ula pentip ru babaro ki program kibalabu bat penbej. Kinlong hi kumju kumbala pembej daka forum. Ito nang ni mga pong Presiden yung ka Riboy Tourism and Environmental Development Forum. Bukat begini ki member yung ka tourism didungi. Ito lang hangi rengkat bat ki rambasyong yung ka Siung Saiden. Bat ki extend member didungi. Nilai persiang banya Siung ban perkat sanira halor ka program ka bangin pulong ha kasau ka santarik. Namar yung ka julong yung ka simbeneng. Nilai persiang iba kani katayo kanuma banlong kanlong damanta kani kanyang terser festival te kanlong kajingkot ko background namta kani kanyang terser festival tingi laya rai da ubi kajingkot lang bangin penkeriak no ya kani ka program sya kasiko ba kawi kare jong ni ujung bunai ha ka bomot ba kasing Thursday ba Friday te ngi kerpa ipi pajba ba pinong song ye namar ba kajingulong jo sinbeneng kumni la UI la tem tinggi kuat ba minra no program ha kate katarik ha kasiko ba kawi kenang bakan long basuk ipi ba kinuan bat ni kwa iru ba pinyawan ha kate kasi namar bumi ujat nyang tasir bunyi ong unyang warko bunyi jutip bo bumi sisin sausnem bat ka program hi ngila sedang ban train na dumanta ban penpu penting kate ka program tinggi kuat ba pinyawan bon ban pej lagi dulu hikmat ban enjoy ya kate ka program pernah ba kanyang terser festival kan long ha ka sipo ba kami tarik mentau benai ba ha sipo tarik kan don ka camping ka bangile nak menta itu kinongwan sa ha kate ka si ha ka sipo tarik kan don di program di bubun ku bangilabu minum prepare di program kan don ka bonfire kan don di jiwa jitem nak menta itu kinongwan sa itu bagi nyalam trekking yaki terus penat ki bagi adventure yaki nyalam sekejaka bami tu nyang bagi peni kumnu kumjai yang kasir bagi juong dan yang workshop hakata kemu haka khandai haka sekutari haka sakui tarik pat ka program kandon nang popor khaul di step but the entertainment program kinya hadir ke program hadu ke janmit bagi pengikut yaka da ka DJ evening tinggal kerpat itu kipat ba khot subha yaki ba punya point siya ketika festival yang tersiar ke ba min pelong haka sipo wa ketui tarik misbo